Nkosi lapha enkonzweni yeSabatha ukuba ngenzele inkosi inkonzo yeSabatha. Ngizocela ngengoma ye114. Ngicela isibindi bantwana benkosi. Bonke laba bantwana abakhona lapha beze kuNkulunkulu. Abeziye kumuntu. Ningabheki mina ukuthi ngizokhuluma okwami, cha, ngizokhuluma lokho uNkulunkulu azongipha khona ukuba ngikhulume kubantwana bakhe. Wagi Dala Kulu Tiko Kosira Makosi
usho njalo uShembe. Usho njalo uShembe. Uthe mzuzwini lekhathi ngakhohliseka inkosi yami. Aze ngawudla lo muthi baphela bonke ubuhle bami. Uthi ngabuyiselwa ngani na? Ebuhlele ngani nabo. Ngingakayikhuli le mthetho ngokungithanda okungaka. Ngiyadinga Nkosi yami insipho yokungigeza. Ngibuyele ngokushesha. Ebuhlele ngani. Kusho Inkosi yasePhakameni ethanda abantu. Uyena wasilobela lencwadi yokuthi mase uduka ungasayiboni indlela ebese uvula lencwadi usobuza kuShembe ukuthi Shembe ngihambe ngayiphi indlela na? Izakutshela incwadi umayela kini lisekhona. Umayela kini lugonile. Umayela kini ligonile. Ngikholwa ukuthi njengoba silapha nje siphume emakhaya obaba nobaba mkhulu sicelile ukuthi siya emzini wasebuhleni. Amen. Siyakhonza uJehova. Sifikile la emzini wasebuhleni bantwana benkosi enkulu yasePhakameni. Siphambi konyazi lwezulu. Njengoba abantu belapha nje bese onyazini lwezulu ukuba lubasindise kuzo zonke izifo abanazo abathe mabephuma emakhaya bathi siyenyazini lwezulu siyafela usindise. Unenhlanhla umuntu unenhlanhla othe mayifika lapha walilalela ilizwi elikhulumayo phakathi kwalo muzi wasebuhleni eliwuphilo kwaphakade waseyalenza lelo zwi. Unenhlanhla lo muntu ngoba noma sekhoduke sekhaya abakubo bazojabula ngaye ngoba ufike lapha kulo muzi wangona umuntu wangathuka umuntu wangaqunula umuntu ngoba uthe uphuma ekhaya wathi ngiyokhonza. Uma umuntu ekhonzile akaqunuli lapha eyakhona ngoba basuke bekhona abantu abamgadile abahamba naye ababheka ukuthi konje lapha emzini kaNkulunkulu akaze ufike asonele njena na. Awufundile khona incwadi yami engiyithandayo. Ikhona ahezekiya yesithathu ivesi lakhona 18. Akusiyena umuntu ofunda njalo iBhayibheli kodwa ngiyayithanda ngoba yedlule enkulumeni engizokhuluma ngayo manje. uNkulunkulu mase ekhuluma njengoba sevumele ngithi akhulume seyakhuluma ke manje. Ufundele masinya ngababa ngisho omubi ukuthi wofa ngokufa kodwa awuyalanga awukhulumanga ukuyala omubi asuke endleleni embi yakhe aze aphile. Lo omubi uyakufa ekuphambekeni kwakhe kepha igazi lakhe ngolibiza esandleni sakho. Kanti wena uma umyalile omubi kodwa akaphenduki kubo ububi bakhe nakuyo indlela embi yakhe yena uyakufa ekuphambekeni kwakhe kepha wena usindisile umphefumulo wakho.
nalapho olungileyo. Amen. Ngiyabonga. Angathi noma uyezwa ukuthi ithini le ncwadi. Asibazi naba ilobala kodwa siyayizwa ukuthi iyafanelana nathi ukuba siyifunde. Noma ingeke ifike kulezi ezalo Nshembe. Lezi siphethe. ZiBhayibheli ngaphezulu kwamabhayibheli onke akhona emhlabeni. Ngoba ziphethe yonke into ukuphila. Kodwa uNkulunkulu lo esimlandelayo bantwana benkosi akudingi ukuthi sibe abantu abamsindayo sithi mase hamba emva wakhe ebese ukuthi ngithwele iqinti labantu singabi lula ngoba uShembe ubekile phambi kwethu izinto zonke okufanele sihambe ngazo nokuba sizigcine lezi zinto okuyizona ezosimilisa amaphiko okulandela uShembe. Uma ungakulalela uShembe akushoyo ungeke ukwazi ukumlandela ngokupheleleyo. Awugcineli lapha kule nkonzo, ugcina usungaphandle kwenkonzo ngoba awukulalela ukushiwo uShembe. La njengoba sila nje sizolalela izwi elizokhulunywa uShembe naselikhulumile uShembe ukuba silithwale siyolinika obaba nobabamkhulu njengoba bevumile ukuba siphume sizokhonza uJehova emzini wasebuhleni. Zonke izinto bantwana benkosi ungeke uyithole bengavumile obaba bakho, ungeke uyithole. Ungakhohlwa ukuthi uShembe akafohli emzini womuntu, akaze ngafohla, ungena ngesango uma eya kulowo muzi, akaze ngafohla. Ngakho asingamthumazi esibiziye kahle kangaka wasivikela engozini zendlela kuzo zonke izinto wasivikela ukuba zize zingasilimazi ngoba sisa kuNkulunkulu okuphila kwaphakade. Amen. Laba bantu abakhona lapha abesile namhlanje na bese ngoba basukuthi bothi mabebuyele emakhaya babuyele bethwele amaqoma abo agcwale ukuphila kukaShembe ozokufaka emaqomeni abo. Amen. Yembozuzwini lezikhathi rakho Yazemnandi indaba kaShembe. Amen. Awuphendula amehlo ubuke lapha ukuthi yini le oyibonayo. Uyabubona yini ububanzi bukaShembe na? Amen. Obaba bahamba bengazange bayibone lento. Bayibona sebengale. Base bebuya bezogwaza ngesifenethu. Ukuba kube khona okubuhluphayo ebese beyakutshena abantwana bakaNkulunkulu ukuthi hayibo lokho okubuhluphayo akusondele ngakuShembe kuzawufike kuphele konke nempela ufike lapha ekhaya ebese kuyaphela konke okuhlupheka ebese uthi hayi ngeke ngisabuyele emuva sekuseduze ebuhleni. Ushona ngempela kunjalo sekuseduze ebuhleni. Akekho umuntu ofanele ukuba khumukisha omunye umuntu ngoba akekho umuntu owaziyo ukuthi ubizwe kanjani
nalona wabizwa kanjani wabizwa kanjani uyakwazi ukuhlupheka kwalomuntu ehluphekela uNkulunkulu ehlupheka egula kodwa ufika sindiswe la ebese ufika wena ufika mkhulukusha usiyamkhipha uzowuthola umthwalo afike lapha ekhaya wawudisila phansi lo mthwalo uzowuthola yini wena ungathi washilo kayihlo nje ekhaya kodwa wena ubusithatha imthwalo yabanye abantu yini indaba kwenze njani kuwe Amen. Wenze njani batwana benkosi wenze njani yathi inkosi yasekuphakame asingayenzi indlela yethu yeme yathi asihlabe isikhotha ukukhipha kwakho umuntu la ekhaya uyasenisa isikhotha ngoba uyazi imthwalo ayithwele ukuthi mingaki munye umuntu wasimthwalo umuntu ukuthi mingaki imthwalo yakhe asizele lokho lapha ekhaya ibokwenze ekhaya likababa wakho uma uvumelana nobaba wakho kodwa ngikholwa ukuthi ubaba wakho akuvuma lokho ukuthi azale ingane emaqethane ebese uyayikhipha wena ekhaya uyikhipha inyumbazana angiboni ukuthi angasakuvume lokho asingazenziki ingane zasehlanga akungathi emzini kaNkulunkulu ebese kubakhona esingumela khona ukuthi lokho akufuneki kufanele kuba ngabe siyakhipha sikhuphile ngaphandle ungaboma wohlakaniphileyo lapha ekhaya angazi noma uyabona yini mfowethu ungaboma wohlakaniphileyo ungaboma umuntu okala izinto uyibeke lapha esikalini sakho munye umuntu onesikali sokukala umuntu ukuthi njengoba lo muntu yesa njena uyinto ethile lo muntu njengoba yesa njena ngizomenza into ethile hayi wena ngoba wena uzelo ngokwenyama lapha emhlabeni wawusuzokhonza uNkulunkulu ukuba uNkulunkulu azangibheke ngosuku lokugcina amen asizele ukuzocubungula ngabe ngizonye insizwa ikhuluma laphana ushumayeli umkhonazi yabi tabo musu kucubungula ushembe nami ngisho njalo musu kucubungula wele bose weya wena ukuthi lokhu ke aya kufanelene okufanelene ilokhu awunalo lelo lungelo awunikiwe lelo lungelo unika ilungelo lokuthi wena uzokhupha uthandaze ubuye nezingilozi zakini uhambe uyophakela oyihle noyihlomkhulu abazishothe ekhaya awunikiwe ukuthi wena wosuzokhipha abantu abazishothe lapha ushembahle ezinabo ebese ubakhuphela ngaphandle noma ngabe uyambona ukuthi uhlakaniphile kodwa akungabe wena komkhiphayo ngoba nawe uyisikhishwa silapha abatwana benkosi sizokhonza uJehova amen phambi kwethu amen asingamoya asingabiwo namaKristu akathi liyazo amen wena amen asingabiwo namaKristu batwana benkosi ushembe njengoba esifayisele ithempeli nje usigcwalisele ukuthi mhla sesihamba ngamunye asibone singena emzini wengcwele ngoba silalelile izwi lakhe alisho ningakhohlwa ukuthi ushembe wabeka into phambi kwethu
engenakukhunjuka nawe usuyibonile futhi ukuthi uma ngayigcinanga lento ngiyabuya ngosuku nje ngingena emgodini ngibuya ngalo lelo suku ngizothi msizeni ngafa wabeka lapha kithi phela u23 uma ungazange ugcine awufiki lapha kuyiwa khona akazi noma niyezwayo akaze ngabuya umuntu abuyela isono ukuthi ngeze isono esithile cha kodwa wena uzobuya njengenyoka ingena emgodini ngoba alingeni ikhanda iyayingenisa izinto zayo kuphela isibuya ipheke ngaphezulu kuphela ibona ukuthi uyayilandela yini noma cha ubuya kanjalo laphana bafika abantu abasezulwini khabo awuvezi ibhuku lakho phela silibona ngiyakubona njalo njengoba ubaleka ungalilethi nje ibhuku lakho sizolinyathela abekho abanye uyezwa ukuthi ngithini abekho abanye abahloli abawuhleli ibhuku lakho ngoba kekho uNkulunkulu ozokwehla phezulu ezulwini athi ake ngihlole ibhuku lakho uNkulunkulu uyothumela abantu lapha emhlabeni babe zingilozi zakhe bahlole ibhuku lakho ukuthi imbala phambili uzofika ungene yini lokho obushikezwa khona lapha uyakuzwa yini ngamadlebe akho uwakhethile yini amadlebe akho ile ndaba esingizele lapha kuphela amen emazuzini lesikhathi lakho yathandaza Nkosi yamakhosi thandazela ukuba sibuyele ebuhleni esasinabo batwana benkosi sibuyele ebuhleni esasinabo singakayephuli le mthetho ngolunye usuku uyalalela njalo ngikhuluma nawe baba njengoba ugodla ibhuku nje uligodlile awufuni sebengathi lethi ibhuku phela likufile awufuni uthi angikhonzi uMathundu cha kuMathundu owuyena ophethe labo bantu ushembe wathi angithatha amabhuku angilungisa amabhuku ukuze abantu bayizulwini ushembe washo njalo akaze ayenzele uMathundu lethi ibhuku wena selikufile ukuthi uhambe uye ezulwini ngolunye usuku ngiyayibona inkosi enkulu yasePhalameni imile lapha emzini wasePhalameni ibeke itafula ngaphambili kukhona ibhuku lapha kulotshwe khona amagama abantwana babantu yaze ngikhuka lapha phambi kwayinkosi kwase kuqhamuka insizwa eyakithi lensizwa yayinganaki u-23 ukuthi uyini kwakuthi uma sengilapha ePhalameni besithi Mshumayeli nathi imali yami eka-23 ebese ngiyemukela leyo mali okomuntu eyikhokhela isikweletu zangazi ukuthi konjani eyawo ungakhohlwa insizwa kababa noma ngabe umkhulu kangakanani kodwa khona indawo lapho uzofika unciphe khona kuzophela ukuthi mina bengifake ijazi kuyokuphela ngalelo suku ngoba bakini uma uhamba ngalendlela ohamba ngayo njengamanje nje bolithathe baliphose ehlathini ushembe ngitheka 40 uma bethi shemba akumyeke ke simshise laphana ngeke ushemba akuthathe ngoba uvela ungezwa khona lapha emhlabeni njengoba kukhuluma abantu lapha emhlabeni ebese uyabeya wena uthi ngeke ngitshelwe lento khama bro ayikho ingilozi ezokwehla ezulwini zokutshela ebese uyezwa ngeke kwenzeke lokho imile inkosi enkulu yasePhalameni lapha waseqhamuka lensizwa ngiyayibona hawu nansi lensizwa yakithi yasashela
Yese ashesha lensizwe ashesha yabuya kuquqa qala ngaphambili kwaleli tafula. Yayisithi inkosi yasephambili ubani igama lakhe. Ilanga lamala. Ubani igama lakhe. Yayisithi Yayisiphenya ipheshini lokuqala yangalithona. Iphenya lesibili yangalithona. Iphenya lesithathu yangalithona. Yayisithi angaze ngiphenye mina amaphesha azobemathathu. Ngalithola igama lomuntu. La kuleli tafula kukhona leli bhuku, kukhona isikali lesi sinembotshana encane esasikali uthukela kathusheleni qala. Ethi inkosi yasephambili khona la. Yasikhona lensizwe ngasengidinza ukuthi hawu. Ngeke ungene ishishini esangantanga. Awu ngangena zoyibili kulesi sikali. Awu sesisikali. Kuhumbu phansi. Khethe. Yathula inkosi yasephambili. Yayisithi mathundu ngathi inkosi. Wathi laba yabantu uyababona ngathi ba. Ngizobaqala ngani laba bantu? Uyambona umuntu omphethe ukuthi usesephulile isikali. Ngaphika phansi. Afikela amahloni. Yayisifinga imkhono. Yayisithi ibuthi inyezu. Yayibumba lezi inyezu. Isibeka lesi sikali lapha. Kwase kuqhamuka inkosikazi yafungazela inkosikazi qatha. Yazi into eqatha. Njengawe njengoba uqatha nje ukuthi uqathe njengoba wembethe leli jazi uqatha. Yayisifungazela inkosikazi khulu. Akayibuzanga igama. Wathi gibela lapha iyagibela inkosikazi. Wathi kuhumbu phansi isikali. Wathi angikhale. Ngoba bonke labo bantu baphethwe yini. Wathi angikhale. Hawu, uNkulunkulu ngomsana. Bamile abantu lapha bawuhele. Ethi inkosi yasephambili laba bantu beza kulesi sikali. Njengoba sesephukile lesi sikali nje, ngizobaqala ngani laba bantu besayo na. Uyalizwa lokho na ngizobaqala ngani na. Wena ungathini mokusho njalo? Yasifinga futhi yasibumba yasibeka. Kwathi ukuqhamuka intombazana eyaphambili nakithi ngapha ngokugizo ngiyayazi. Yasiqhamuka le ntombazana. Yathi mayiqhamuka ishesha le ntombazana ngase ngikhumbula. Ngikhumbula ivesi leli esihlabelelweni ku-70 ivesi lesithathu. Akubheke lapho ukuthi uma wenelijabulo hamba masinyane uma wenelijabulo Ubhaliwe lapha uma ithinteka lebhodi kubhaliwe ukuthi le ntombazane yenza ukuthi lapha yenza ukuthi lapha yenza ukuthi la yaze yasitheka le ntombazane yangale ushembe wangapha wangabe sayibona ngale nayo yangabe sambona ushembe lapha
ilokho ushemba sibizele khona ukuba sizokususa phambi kwethu kungathi masethu wesibanibani ngiyakudinga ebese ubhaqaza ushone ngapha nangapha ngoba uyazi ukuthi ngeke ufike kulowo muzi ungakhohlwa ukuthi ikhona indawo ebekiwe lapho uthi uhamba khona eyisikali sakho la uzothi mawuzunyathela khona ingingana nje lesi sikali sineyintambo ezimhlophe ilezo ntambo ziya lapha ebe usebenzela khona uma ukonyathela kulesi sikali ebese kuthatha intambo lapho usebenzela khona ukuthi ithi ukuthi khahla lapho usebenzela khona ngeke usapheka ngemuva noma ngabe ubushiye umuntu wakho umthanda kangakanani kodwa ngeke sakusiza ngalutho ngoba isikhathi wayekunike sona ushembe ukuthi kholwa uqinise kuso lesi sikhathi sanamhlanje ukholwe ubheke lapho unyazini ukuthi lizokubhekisa phi sesedlulile Ngakho-ke bantwana benkosi angingashithi nanti leli khesana lithethe cha angithethi kodwa ngiyakhuluma uzokubona lento engikhulumayo uzokuyibona njengoba uthatha isimelo senhlalashisi nje uzobona awufuni ukuthatha siyeniniva uma kuthiwa letha amabhuku la wena uthatha senhlalashisi uthi mina ngeke ngiphathe umuntu usho njalo cha usho kubani ngoba phela ushembe usuke ethulele umuntu ukuthi akenze lonto uma usho kulo muntu awusho kuye usho kushembe umthumile akazi noma niyakwazi yini madoda lokho uyazi ukuthi uma ushaya indulo usushaya inkosi uyakwazi lokho phola lapha eNazaretha yini ebese niyithathazela nje nandlela ukuthandana esontweni elikhulu kangaka akazi noma niyabona ukuthi izitho zonke zisala Zosifika sinje akashinja abantwana benkosi la sisonyazini isikhusa singaki esesihlanu amacala angayaphela esiqwini sasesihlanu yakwazi lokho emthethweni wesizulu ayaphela amacala esiqwini sesihlanu akasingangeni nayikoleni noma ngabe uyinsizwa kangakanani noma ngabe uyinkosazana kangakanani noma ngabe uyinkosazana kangakanani kodwa singangeni nayikolethi ngoba ayikwazi ukuhamba ayikwazi ukunyakaza ngoba iphethe abantu abasinde abathwele imthofu asingayithwali imthofu uma silandela unyazi lwesulu amen Uma welele njabulo amba masinyane enjabi inkosi enkulu yasemphakameni kulaba abantu lokhu beshone lapha phansi ababayo besabuya lapha ethe iqumbu khona ababuyanga ethi-ke inkosi yasemphakameni mathunja uthi inkosi akushiyanga mina uphethe abantu abaneyilonda ubathathephi laba bantu abaneyilonda ngafikelwa amahlelo ngake ngibheka phansi ngabuye ngayibuka inkosi
akushiyanga mina uphethe abantu abanezilonda. Ngaze ngiphakamisa izandla ngathi Nkosi, ngiyabona ukuthi kwenza ngoba laba bantu bebephuma khona lapha emhlabeni bashone ezansi le, yabaze ezansi le, bafike bajove basha amaphilisi benze zonke, babuya bese khona lapha lapho kugezwa khona abantu. Kwakuselenza isikhathi ke angathi namhlanje njengoba sekunje namhlanje angathi noma niyabona ukuthi kunjani namhlanje akekho umuntu ongenazo isikhiqana zakhe asezinasendlini la sephilisi, akekho umuntu ongenaso njengoba ngikhuluma nje. Ubani ozokuya kulowo muhle siya kuwo, ubani ozokuya. Nivumelani ukuba omume ahlale ngathi phambi kaNkulunkulu, siphambi kaNkulunkulu. Ithemba selashonaphi lokuthemba ukuthi manje yakushembe uzokunika amafutha namanzi. Selashonaphi lelo themba madoda. Nabulala amakhaya oyisho ngoba oyisho bebethokoza ngani ukuthi abantwana bethu bayela kushembe bosilandela uNkulunkulu. Namhlanje maze nibuke emakhaya kunjena nje nithini ngalokho ngoba akuselula ukuyongena kulowo muzi. Yolo uyongena ngokuthandwa nje kodwa akuselula. Akasiphenduke ngokusha siyaphathathisa nasi sisiba lapha. Akathi niyasibona. Akasiphenduke sihambe siye lapha esibeni manje uphuma khona sibuye size enkosini. Nkosi sesiphendukile ngokusha sikulahlile konke ebese sikuthwele namaphakethe ethu. Asiphenduke bantwana benkosi. Asiphenduke niyavuma asiphenduke. Amen. Asiphenduke. Lokho bukushiyela manje isikhiqana zakho hambe uyokufaka ngalena esiweni uthi shembe ngisindise uyakusindisa ushembe. Uma ubufe ungasidilele isikhiqana ubungazi ukuya ezulwini lapho kuyiwa khona. Uma namhlanje ufika lo usuku uzosigwinyelele isikhiqana sakho uzoya kuyiphi indawo uzokubamba lapho ushembe kuphi lapho uzobamba khona okuzobatheka bamba lapho afike unilonda uzokwenza njani shembe uzobamba laphi awusho ntathu nabulala isonto ngabo nabulala nje phela elikabande lisonto ngoba wafika hamba yedwa lapha walithemba isonto. Namhlanje na sisesiqwini sesihlanu namhlanje elokho esikonile phezu kwakho konke lokho kona kodwa usikonile akasipheki izono esiza nazo kodwa namhlanje na ngibeka itshe phezu kwelinye itshe. Phenduka bomama phenduka indoda izingene lapha izingene emaphilisini indaba lapha. Phenduka sisendaweni enhle kabi le yokhona indawo enhle kabi. Akufanele ukuba senza lento njengalokhu ngukhuluma ngiyavumela ushembe kakhulu ngiyavuma nalo kakhulu njengaleli ihlazo niyalazi ihlazo likhona namhlanje ntambama nje bazobememeza khona lapho ngibazobememeza inkosi ozalethile inkosi ozalethile siye isikhululekile singakhala yisonto njalo lelo lehlukanisayo usese sontweni lapho ehlukaniswa khona baganana abantu bezobehlukanisa futhi usese sontweni njalo. Aniboni ukuthi ihlazo leli uma kufika abafundisi bezinye inkonzo befika bezole indaba ukuthi iyehlukanisa intombi nensizwa lapha esontweni uzothi yini ehlukaniswa yini. Nami ngiyabuza ukuthi kwenze njani kini zazi ingane zaphuphela emakhaya udingakhali ingane ngenxa yenu ngoba nifuna izizo lazi ibizo alokhu naphikisa inkosi kusuka phansi anisakheli izo
angisatheli nje izinto madoda angisatheli nazi ingane efuna ukukana akukho umuntu ozoyitshela ngoba uzoletha uyitshele nje ebezohamba kuyofuna imessages lapha ukuthi ngizothenga njani ngale ngane yami ucabanga kanjani lenkomo ngoba lapha sizele umphefumulo asizele kwenyama sizele umphefumulo yini lana ningayo batwana benkosi nithangikhuluma niyaphuma bomama ngikhuluma ngiyabonga yemo lefe Umanithi angikhuluma ngiyabona nabambezela ingane bomama ukuba ngingagani nabambezela ingane igana nje isuku ifuna ukuya emzini isuku ingazalindele ukuthi iyobuya ihlale nawe lapha ekhaya naphoqa isonto likaShembe nafuna izinto zehlula ukwenza ngale ngane uthenze njani manje njengoba zizowehlukanise nje lapha lezi empahla ezayihlezi nawe lapha ekhaya uyibuyisela kanjani kulo muntu ngoba ngike ngezwe ukuthi ziyabuyela emuva azibuyeli ziphelele khona lapha kuwe ziftiwe uwe khona lapha uzongena kanjani lapha yana emnyangweni wezulu nalezi impahla ezakhishwa umuntu wangabuye zabuyela impahla zakhe uzokwenza njani awutshele mina ngiyotshela uShembe tshela mina zizobuya kanjani impahla zizokwehlukanisa phela mawubuza lapha engalweni utheni mama uthangehlukanise ngokweminyaka emithathu isiyini izibe emithathu njena wehlulekile phela umfana ukuthi athenge inkomo uthengele wena izizwe ingubo kwadala amaveni amabili amathathu ayofuhlelela lapha ekhaya inkomo kayiseka inkomo kayisemkhulu azikho usehluleka ukuthenga inkomo nje kayise ayisekho isizozikhulela ingane ibe ngabe isahlawulo ukuhlawula ngoba wena ubizile izinto zehlula ukwenza indoda ikhona ithule nje ngoba madoda yini sehlula amakhosikazi ngoba yona nezize yini inyanga yesulu yathi lapha nembele ingane zithetheleni igama kusho uNkulunkulu thethelani ingane ebese nibiza kangaka kwathiwa amen ubhinqa uShembe amen sizokwenza hey sathi sifika lapha ngo-79 lapha emzini wasebuhleni zase ziyacelwa ingane uyacela ubuthaphu khona lapha bathunywa bakhongi basabalala wonke umhlaba babuya belambatha sekubizwe lokho nalokho waba wezinegama zinguthiwa 1,000 waba ukuzwaphi lokho nabulala isonto madoda nabulala isonto yini kwenze njani khona ingegama zinguthiwa 1,000 ingegama zingu okuba ukhulume lengane uyicela lapha kuShembe wakunikeza uShembe ngesihle namhlanje mawuthi uyidayisa lengane laphana usuyilahla iphotha esikhotheni ngoba izozikhulela ingane izithanda indoda nendoda izithanda intombi ukuba kube umkani sekuwaha wena uhlezi nendoda yakho nawe uhlezi nomkakho ungafuni ukuba ingane ihambe phakathi kwekhaya yini kwenze njani kini nabulaliso bazothina abantu
bomhlaba awusekho umshado namhlanje ngeke ngiphume lapho ngizokuthiwa kuyamenywa iyoshada intombi kaSibanibani ngoSibanibani awusekho umshado waseNazaretha bonke abantu bangaphandle bebathi ukuthi eNazaretha ila kunomshado khona namhlanje sokuphelile ngoba saphisa izwi likaThixo uThixo wathi mayithi sisalile into ilanga lona nathi akakwenze kozakhe uyokuhlawula nini lokho uyokuhlawula ngoba uma usenza lo mkhuba ngeke ukwazi ukuhlawula ngeke futhi uyoyitshela inkethelelo ngoba usakwenza uma ungasakwenzi ungaba namandla ukuyitshela inkethelelo nangu umthetheleli ukhona lapha phambi kwethu akakuthethelela uma usubuyekile ake sihlale phansi madoda ake sihlale phansi bakhokheli ake sihlale phansi sonke bafundisi benkosi ke sicubungule ukuthi konje uma kunjena sizohlala kanjani ingane zilontolo kanjani siyabuyela nemithetho enikaShembe awushiyoyo ukuze ingane zethu zigane ihambe ziyosala abantu abazokhonza uThixo ingane sizoziyela ukuyinoleza zamandiya khona lapha ekhaya kuze kuphume ingane eziningi uyasala lapha iyasala ingane ngapha lawo manyalo uzogeza kanjani koyise naboyise omkhulu uzokwenza njani uShembe kanti ubebahlukanisile nazo zonke lezi zinto yini madoda angithethi badoda benkulu uShembe ngibonile amen uShembe ngibonile noma liyezwe sasulu amen uShembe ngibonile ngambona ngolunye usuku lapha emzini wasePhame ngathi ngeke buye ngisuka kuShembe ngoba wenze into enkulu phambi kwami usuwafikele ukutabu uma ngibona sisiganga ngomsebenzi kaShembe owehlalayo emazulwini wazoba umuntu ebantwini wasinika into enhle ewubukhosi baphakathi alikho isonto elikhona lapha emhlabeni elinanaka amakhosi esiwabonayo phambi kwethu esiphoshayo ngawo ukuthi uShembe uyindaba enkulu endabeni zonke ikhona emhlabeni kodwa bese kuthi phakathi kwabafundisi nabavangeli nabashumayeli nabakhokheli nabaphathi namakhosi ethu ebese kwenza into ebuhlungu kangaka ingane zingagani kunamanyezelo manje nje ngeke nibe nawo mjamahloli ukuthi usehlulekile umfana othi wehlule yini ngoba izinto zisujile hayibo ayivumi ngilozi bangisuke lapha uthe wehlule yini uzuyishila izinto uzokwenza njani ngoba khona usuku lokugcina la uzothwele yonke lemthwalo uzoyithwala uyibeke kwabani ngambona ePhakameni uyakhumbula intombazana amantombazana la sasimba khona esipholi ngapha ngiyakhumbula simba inhlabathi siyithela lapha sithi ho kuyadliwa ePhakameni sayithele inhlabathi lapha nodongeni lwendlu lwavuma udongo lwavuma amantombazana akazelukela lapha phakathi kukhona intofu kukhona lokho nalokho lwathi bhu udongo lwawela phezu kwamantombazana onke kwakhishina wonke kwenkosini yasePhakameni ihlezi lapha ngasegumbini yathi inkosi yasePhakameni hambani nisuse inhlabathi yasho kahle hambani nisuse inhlabathi ebese nisusa ama-blocks lawo kwahamba kwanyathelwa phezu amantombazana ngaphansi kunyathelwa lapha ama-blocks athe emantombazaneni kwaze kwafikwa lapha kulamantombazana emase kususiwe lama-blocks hawu enyula amantombazana hayibo asekho lamantombazana sawathwala amantombazana sawabeka endlini emhlophe amantombazana la uNkulunkulu ngambona khona ukuthi kanti akusiyena umuntu okushiwa lo akusiyena okushiwa ngoba unalo usizo lwasezulwini nolwasemhlabeni
Iy'lilo zazo zizoba khona lapho kanti zizoba ngakanani iy'lilo nje zazo zizoba khona esefile onke lamantombazane kodwa uShembe wafike wawaphephetha ngomoya wakhe wayelokhu nje ebamba umjiva wakhe wawaphephetha lapha emakhaleni wawaphephetha lapha emakhaleni wawaphephetha lapha emakhaleni kwasosala intombazane eyodwa komkhona avuka amantombazane yodwa nje amen avuka ngomoya kaShembe amen wena pho wenzani amaphilisi nomjovo lo wenzani kuwe wenzani akashongo ukuthi thathani izingane nizisethekwini akazange kusho lokho kodwa wafela waphephetha ngomoya wakhe nje kuphela zavuka izingane zonke ngoba uShembe enomsa ohleli phakathi amen yasala isikhashana leyo ngane yakomkhaya akazi noma isekhona kodwa ngithemba ukuthi siyagana lokho yasala isikhashana ingakavuki lapha yabuya yaphindela inkosi yayiphephela isihamba niyophela iphalishi yahamba uyophela iphalishi yaphindisa intombazane yaphinda amen bani uzobanjwa yini kuba uphile yini ezokubamba kuba uphile yithemba awunalo wenzani ungabi nalo ngoba ubonile lapha kulowa muzi usinda umuntu wabona ekhaya la uyihlo usinda umuntu kongelona ithemba elikhulu lelo kothemba ukuthi uShembe uNkulunkulu waNkulunkulu asingangeni ke batwana benkosi lezikweleni la onyazini lwezulu liyezwa amen asingangeni nezikweleni lo nyaka wokuphuma ekweletini ngize ngathi thengana amabhuku amasha niwalethe ngoba amabhuku enu phela ahlala lapha kubaphathi benu ikukhumbula ukuthi uma ufa namhlanje ungenalo ibhuku eduzane ngeke zikungcwabe phela ngeke uzungcwatshwe mali ngekho nje ibhuku ukuthi wena impela ubungumNazaretha kaThixo uShembe wazi wahlabela isebenzi sakhe wathi Nazaretha sesizonikela manje ngiyakwazi la sesizonikela nginikelela abakithi abanye banikela ngenkomo abanye banikela ngezipho kodwa awuzange uhambe uye lawa babeka khona endlini yomgcini awuzange uye kuyobaqonda ubabuse ngaphakathi ekhaya la uyihlo ebase uyabageza ngensipho eyiyongo ebase usanabo lapha emzini wasebuhleni usuzobangenisa ngokusemthethweni njengoba ngikhuluma nje ngeke ungene esitweni ungazange uphathakiswe laba bathatha lapha ekhaya ungazange baphaphathise ngenyongo abanjani bazongena kanjani lapha ngoba uzonikela namhlanje athathe uShembe ifayela yakini athathe lomnikelo ufake lapha efayeleni yakini ngoba bakhe abantu lapha eduze kwakho okuyibona ozobanikeza nomnikelo ngoba nabo mase befikile lapha ufika uShembe abanikeze wona lapha umnikelo onikelwe inganeni ebese beyakubusisa noShembe bese yakubusisa engabe sawuphindisela lapha efayeleni yakini akekho umuntu ongenalo ifayela lakubo wonke umuntu unefayela lakubo la kubekwa khona izinto zakubo yini phoya kubambayo wena kakhulu kithi thina abangangathi kangaka aninalile ngisikunaka bathi besuka bebenidayisa ebebenikhomba ethemba ezinhle lapha bezonikhomba khona bazonidayisa nibhekile nje ukuthi uhlakaniphile kodwa bese kudayisa uyihlo ngoba into yalutho uyezwa nje mawuzo uyezwa
Utolokusa lapha kushembe yashupheka baba isusa ilokhu nalokhu usukhohliwe ukuthi awulungisele utho lapha nemsamo abathokoze oyiselo isikhulu uhleze endlini wena awunethwa mvula awushiswa langa akhona utho nje lokuhluphayo unezinto zonke kodwa bona abakuzalayo ilokhu ababeka laphana emaceleni bathi intethe laphana kodwa ushembe sefikile wabavusa emathuneni wayesethi wosanini lapha emzini wasebuhleni ngizoligeza ngesipho eyihisopho yasemazulwini kodwa wena uthomsubagezile laphana ekhaya uma wazi ukuthi uselwe abantu kodwa uma uyingane yasehlane ungeke ukwenze lokho ingane yasehlane asibasoyise noyisemkhulu ngoba ingane yasehlane ayazi ukuthi ivelaphi ivela kuyiphi indawo umsuka wayo ukuphi inkaba yayo ikuphi madoda akazivuke emaqandeni akasebekelele inkosi enkulu yasephakameni asingathwala imithwalo yethu ebezethwala imithwalo yobaba omkhulu sibathwale singazange sibageze sibasuse imithwalo susano yise omkhulu imithwalo amen lezi ngabo izalayo ngeke ukukhumbula ngoba phela uzofuka uboshwe akekho umuntu ongenalo icala lakho awulazi nje lami icala ukuthi linjani ukuthi ngiyoboshwa kanjani kodwa uma nginengane ebonileyo ukuthi ubaba uyahamba ku-23 akalali nje uyakuthiwe lapho ephakame inkosikazi ayogaya isinkwa isibeka lapha ngosuku ka-22 isibeka lapho ibaba usuku ka-23 phela ikubeka icala uzohlala-ke wena lapha usekulokika Thabo uyamadoda ushembe kafuni yona imali uyezwa na ushembe kafuni yona imali ufuna wena uthathe umphefumulo wakho uhambe ngenyawo zakho uziyofika lapho kuhlangene khona abangcwele ebese uyalotshwa encwadini kwa-23 amen baba Nkosi yamakhosi abantwana bakho Nkosi ngale enhliziyweni zabo babone ukuthi bazodlula emhlabeni njengegama lakho lisho ukuthi ngingumhambi emhlabeni likhona ikhala abantwana bakho Nkosi ngena enhliziyweni zabo bakuzwe lokho kushiwo lapha emhlabeni ukuze bayaya lapho endaweni ewukuphila kwaphakade sebepheliwe ebhodweni lasezulwini vuthwani madoda vuthwani asivuthwa singene ebhodweni ngiyawafuna amabhuku ntamba wafuna impela nje hayi kancane ngiyawafuna umkhulu ngiyawafuna kodwa wathi ushembe u5 rand 20 insizwa u23 wathi izibani usheleni isonto usheleni namhlanje ngiyakwenza lokho uma ekhona umuntu osanikela u5 rand kuphela hayibo ukuthi ukushaya eceleni wena abantu beqondile Nkosi yamakhosi ngiyabonga Nkosi ubongiphe khona sengibusela kuwe baba amen Siyabonga amazwi amnandi soke umfundisi wenkosi inkosi senkosisa yasemini ngesabelo 156 sizocela uvangeli kubani basezovelana esikhona ngesabelo inkosi senkosisa Nkosi sisikhwama wangena
sibonga. Asipeleke enkosini. Nkulunkulu wokhokho bethu, Nkulunkulu wamakhosi isizwe sakithi, siyambongela. Silapha phambi kwakho singabonga, sibona nsuku zonke. Sicela usigeze Baba ngentshipo yakho engcwele, siwele kuwe sibe ngabakho. Sicela usifundise ukukhona, usiphe ukuhlakanipha sikwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Sicela usiphe izinhliziyo zokubekezelelana, ukuthethelela, ukuhloniphana, ukuthandana nesisonke. Sicela nalabo abafike lezifo ezahlukahlukene baphume sebenzizwa bengcono. Nabanezinkinga baphume seziqaqekile. Nabafuna ukuvusa imizi yoyise, shembe banika amandla namagama.